Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 6 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe, aka ni akanya keza ko kubikora. Kanda kuri subscribe ndetse wibuke gukanda kuri like unasangiza abandi ibiganiro byacu. Muri kano kanya inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa ni isanganya rikomeye cyane ryabaye ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barenga 17 bitabye Imana mu kiyaga cya Tanganyika. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 17 bitabye Imana mu isanganya rikomeye cyane ryabereye mu kiyaga cya Tanganyika. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 5 rishyira igenekerezo rya 6, ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwari buvuye muri Kongo gufata inkomere zakomerekeye muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ubwato bwari buvuye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ku ruhande rwa Kongo burimo kwerekeza mu gace ka Rumonge mu gihugu cy'u Burundi. Ubu bwato bugeze hagati mu kiyaga cya Tanganyika bwahuye n'isanganya rikomeye cyane maze burarohama, ndetse abasirikare barenga 17 biravugwa yuko bitabye Imana. Hari abasirikare 3 babashije kuva muri buno bwato ndetse baroga bagera ku nkombe z'igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho akavuga yuko abarenga 17 baburiwe irengero, kandi bikavugwa yuko bitabye Imana kuko zari inkomere zakomerekeye ku rugamba. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yatwemereye iby'aya makuru. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku munsi w'ejo ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwahagurutse mu kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rw'u Burundi bwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'agace ka Kavimvira, aho bari bagiye gufata inkomere z'abasirikare b'u Burundi, cyane cyane ko kariya gace kabereyemo ukurasana gukomeye hagati ya M23 n'abasirikare b'u Burundi. Hari abasirikare b'u Burundi bakomerekeye muri kariya gace. Ubu bwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwari bugiye kubagarura mu Burundi kugira ngo bajye kuvuzwa. Bwaragiye bugera ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ku ruhande rwa Kongo, ndetse abasirikare bakomeretse bashyirwa mu bwato kugira ngo basubizwe mu gace ka Rumonge mu Burundi. Ubwo bari bageze hagati muri Tanganyika, amasoko yacu yemeza yuko bahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'imiyaga ikomeye muri Tanganyika. Ubwato bari barimo bukangirika ndetse bukarohama. Abasirikare bivugwa yuko barenga 17 nibo baburiwe irengero, kandi bose bari inkomere z'urugamba. Bikavugwa rero ko nta kabuza bamaze kwitaba Imana kuko bamaze umwanya munini cyane batarimo kugaragara hariya mu gace barohamiyemo. Kugeza ubu turiko turavugana, ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Burundi ntacyo buratangaza kuri risanganya ryabereye muri Tanganyika. Ibingibi kandi biramenyerewe kuko ibibazo byose abasirikare b'u Burundi bahura nabyo muri Kongo ntabwo bijya bitangarizwa abanyagihugu mu Burundi. Hashize iminsi abanyagihugu barimo kwitotomba irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kwita kuri songoye muri Kongo, mu gihe ubutegetsi bwa Gitega nta nicyo bubwira imiryango yabo. Kugeza ubu harabarurwa abasirikare bivugwa yuko barenga 1,800 baba baraguye ku butaka bwa Kongo. Aba bose ngo barapfuye ndetse imiryango yabo ntago yigeze ibimenyeshwa. cyane cyane abasirikare bato bato yabo rwose ibiziga byabo bishyingurwa muri Kongo, abandi bakaribwa n'inyamaswa mu mashyamba ya Kongo.
keretse abasirikare bakuru nibo bazanwa ibiziga byabo mu gihugu cy'u Burundi, kandi ibimenyesha makuru byabujijwe gutangaza iby'aya makuru. Hari ibikorwa byagiye bibera ku irimbi rya Mpanda hariya ku itongo ry'abapfuye, hagiye hashyingurwa abasirikare b'u Burundi. Imiryango yabo yarabujijwe kubaririra ndetse no kubunamira, dore ko abasirikare b'u Burundi aribo bakora bino bikorwa, n'umupadiri umwe wenyine uba watoranijwe n'igisirikare mu gushyingura aba basirikare bakuru baba baguye ku butaka bwa Kongo. Ni ibintu rero abanyagihugu bavuga yuko biteye isoni, kandi bakavuga yuko ubutegetsi bwa General Neva bukomeje guta abasirikare b'u Burundi kuri songoye. Mu gatondo k'irigenekerezo rya gatandatu, ubwato bubiri bw'igisirikare cy'u Burundi bwagaragaye buri mu gace kabereyemo isanganya. Ubu bwato bwagaragaye buriho abasirikare kabuhariwe bibira hagati mu mazi bakajya gushakisha ibiziga by'abasirikare baguye muri Tanganyika. Hari inzobere z'igisirikare cy'u Burundi mu koga mu ibahari ya Tanganyika, nizo zirimo gushakisha ibiziga bya bano basirikare b'u Burundi. Ariko kugeza ubu amakuru dufite aremeza yuko hamaze kuboneka ibiziga 4 byonyine, ibindi bikaba bitaraboneka kuko byaburiwe irengero. Namarira, imiborogo n'agashavu kenshi mu gisirikare cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroheye igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo, kuko kugeza ubu ngubu imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko ukomeye cyane, baravuga yuko bagomba kwigarurira igice cya hariya muri Uvira. Igisagara cya Uvira kirageramiwe. Abasirikare b'u Burundi nabo baravuga yuko bagomba kurwana umuhenerezo bagasubiza inyuma izi nyeshyamba za M23, nazo bigaragara yuko zariye karungu zishaka gufata umujyi wa Uvira. Mu yandi makuru akomeye nuko M23 ku munsi w'ejo yasoje amahugurwa y'abakadre politiko-militaire barenga 300 muri teritwari ya Rucuru. Abangaba nabagiye gukorana na M23 mu nzego z'ubuyobozi. Kugeza ubu ngubu M23 imaze guhugura abakadere barenga 10,000, ndetse M23 ikomeje kugaragaza yuko yabishaka gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Hari amakuru avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye birimo gufasha abarwanyi ba M23, ndetse ngo bari mu nzira zo gushinga igihugu kigenga mu buseruko bwa Kongo. Mu buseruko bwa Kongo intambara ikomeye irimo gututumba. Abahinga mu vya politike baravuga yuko ubu ngubu ari bw'intambara ikomeye igiye kuba muri Kongo. Baravuga yuko FARDC na M23 bagiye kwesurana mu buryo bukomeye, ndetse ngo M23 ikaba ifite umugambi ukomeye wo gushinga igihugu gishyashya mu buseruko bwa Kongo. Ndasubiramwo. Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha makuru bikomeye ndetse n'abanyapolitike aremeza ko M23 ifite umugambi wo gushinga igihugu gishya mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose ngo bizakorwa ku ruhembe rw'umuheto. Nta kabuza ngo hagiye kuba intambara ikomeye cyane izasiga M23 itsinze FARDC, ndetse M23 ikigarurira intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, maze igatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Ku rundi ruhande ariko abihweza ivya politike bamwe nabo bavuga yuko ibingibi bidashoboka, ahubwo ko ikizashoboka ari uko intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zizahinduka intara zigenga. Ibingibi rero ngo byakorwa ari uko ubutegetsi bwa Kongo bubyemeye, maze bagashyiraho Etat Federale. Ibice byose bya Kongo bikigenga, maze Kinshasa bakagira ubutegetsi bugenzura ibyo bice byose ariko byigenga. Gusa ku rundi ruhande abigwazi vya politike bakabona ko Kisekedi ibingibi atabikozwa.
Nta kabuza rero ngo Tshisekedi nabyanga M23 yoyo yiteguye gushinga Repubulika yigenga ya Kivu, ndetse ngo hari n'ibihugu bya rutura bishyigikiye uyu mugambi wa bano barwanyi. Kugeza ubu turiko turavugana ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kuva mu mujyi wa Goma aricyo cyicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ugakomeza muri Rucuru, muri Masisi, mu bice bimwe na bimwe bya teritwari ya Rubero, ndetse ugakomeza werekeza mu majyepfo mu bice bya Karehe, ukagenda ukagera mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu, ugakomeza werekeza mu bice bya Warungu. Hano hose harimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ibice byinshi M23 irimo kubigenzura. Nta kabuza rero ngo aba barwanyi barashaka kwigarurira ibice byinshi maze bagatangaza ishingwa rya Repubulika yigenga ya Kivu. Hari amakuru avuga yuko ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba bari ku isiri n'abarwanyi ba M23. Amerika nayo ngo yaba yinyegeje inyuma y'uyu mugambi, ndetse ngo Amerika irimo gufasha M23 mu buryo butagaragara. Kuba ngo Amerika yaraje muri ibi bibazo byo muri Kongo ni ukugira ngo bakomeze gusunikiriza ubutegetsi bwa Kongo, maze nibanga ibiganiro n'ibyo M23 ibasaba idoha muri Katari, M23 izubura imirwano ikomeye maze nayo yigarurire ibice byinshi. Abahinga mu bya politike bavuga ko amasezerano ya Washington azagonga urukuta byanga bikunda, kubera ko ubutegetsi bwa Kongo na M23 ngo ntago bazumvikana mu biganiro bya Doha. Ibingibi rero bikatujyana ku yindi nkuru ikomeye ivuga yuko M23 yabigiye gushinguka muri bino biganiro. Hari amakuru avuga yuko M23 igiye kwivana mu biganiro bya Doha. Amwe mu masoko yacu muri M23 aremeza neza ko abarongoye M23 ngo bamaze kubona ko ibiganiro bya Doha mu gihugu cya Katari ntacyo bizageraho. Reka mbibutse ko ibi biganiro bibera i Doha muri Katari ari ibiganiro bihuza intumwa z'ubutegetsi bwa Kongo n'abarwanyi ba M23 bagamije kuzana amahoro mu buseruko bwa Kongo. Mu minsi ishize M23 yakoze ikiganiro n'abamenyesha makuru mu mujyi wa Goma, maze ivuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwazanye amananiza, ndetse M23 yavuze yuko intumwa za Kongo zanze gusinya ku masezerano yo guhagarika imirwano mu buseruko bwa Kongo, kandi ngo iki ngiki nicyo kintu cy'ingenzi cyihutirwaga mbere y'ibindi byose. M23 kandi yavuze yuko abantu bahagararira ubutegetsi bwa Kongo bameze nk'abantu batazwi, ngo bagenda nta mpapuro zibemerera guhagararira ubutegetsi bwa Kongo muri ibi biganiro, ngo bagenda badafite za ordre domicile. Ibingibi rero ngo bigatuma M23 itabizera, kuko ngo nta n'icyerekana yuko baba bahagarariye ubutegetsi bwa Kongo. M23 ikanavuga ko ari agasuzuguro gakomeye ku butegetsi bwa Kongo, kuko ngo bohereza abantu baciriritse badafite n'ijambo rikomeye mu butegetsi bwa Kongo. Nyuma yo kubona aya mananiza yose rero, amakuru dufite aravuga yuko abarwanyi ba M23 ngo baba barimo guteganya kwivana muri bino biganiro bya Doha muri Katari. Mu gihe rero ibiganiro bya Doha muri Katari ntacyo byaba bigezeho, byaba bisiguye ko intambara ikomeye igiye gutangira mu buseruko bwa Kongo, kandi byaba bisiguye yuko ibiganiro byose byahuje u Rwanda na Kongo bikarangira hagezwe ku masezerano y'amahoro i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano nayo ntacyo yaba kivuze, kuko ateganya yuko ibiganiro bya Doha nabyo bizajya muri aya masezerano. Amakuru dufite rero aremeza yuko impande zirimo kurwana muri Kongo ahubwo zirimo kwitegura intambara.
nazo ngo zirabibona neza ko ibiganiro byose ntacyo bishobora kugeraho, ndetse abihweza vya politike bakavuga yuko ikibazo cya Kongo nta kabuza kizakemurwa n'uruhembe rw'umuheto, aho M23 igomba kurwana byanga bikunda igatsinda, cyangwa se ikarwana igatsindwa bikarangira. Naho ibyo gukomeza kujya mu magambo gusa ngo baraganira ntacyo bizageraho, kuko ubutegetsi bwa Kongo butiteguye kuganira na zino nyeshyamba. Ayandi makuru akavuga yuko kuba FARDC izakomeza kurwana, ubutegetsi bwa Kongo bukanga kuganira na M23, ngo bizaba ari amahirwe akomeye kuri bano barwanyi ba General Makenga yo gukomeza kwigarurira ibice byinshi, maze bagatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Hari amakuru avuga yuko Joseph Kabila wigeze kurongora igihugu cya Kongo nawe yaba ari mu mugambi ukomeye cyane wo gufasha M23 gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Biravugwa yuko Abanyamerika bashyigikiye Joseph Kabila na M23 mu ibanga rikomeye, ndetse ngo barimo gukora ibishoboka byose ngo bakomeze bacengacenge ubutegetsi bwa Kongo, ndetse ngo Tshisekedi nadakanura amaso ngo yemere ibiganiro ndetse yemere ibyo M23 irimo kumusaba, nta kabuza azashiduka neza ubuseruko bwa Kongo bwahindutse igihugu cyigenga. Birimo kugaragara yuko amasezerano yasinyiwe i Washington ubutegetsi bwa Kongo butazayubahiriza, kuko Kongo ikomeje gukorana na FDLR kandi yarasinyiye yuko izatsinsura ikarandura burundu izi nyeshyamba. Kutubahiriza amasezerano Kongo yagiranye n'igihugu cy'u Rwanda nabyo ngo bishobora kuzayikwegera akarambaraye, kandi ngo bizerekana neza ko Kongo idashaka inzira y'amahoro. Nta kabuza rero ngo intambara izarota mu buseruko bwa Kongo, kandi amahirwe menshi ari ku ruhande rw'abarwanya ubutegetsi bwa Kongo, bigaragara ko aribo bafite imbaraga z'imitsi ndetse n'imbaraga z'ibiturika. Mu gihe rero amasezerano ya Washington bigaragara yuko ashobora kugonga urukuta, ndetse bikaba bigaragara yuko ibiganiro bya Doha ntacyo bishobora kugeraho, ndabamenyesha ko ubungubu imirwano ikomeye yo irimo kubica bigacika muri Kongo. Intambara irakomeje mu bice bitandukanye. Muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rubero M23 irimo kurasana n'Abazarendo. Muri Kivu y'Amajyepfo imirwano irakomeye mu micungararo y'igisagara cya Uvira, aho abarwanyi ba M23 barimo guhangana na FARDC, Abazarendo ndetse n'Abasirikare b'u Burundi. Hari imirongo miremire y'abanyagihugu yagaragaye mu gace ka Uvira bavuga yuko barimo guhunga imirwano. Amasase menshi cyane yumvikanye, ndetse bikavugwa yuko bamwe mu basirikare b'u Burundi baba bakomerekeye muri uru rugamba. Biribonekeza rero ko intambara ikomeje, ndetse abahinyanyura utuntu n'utundi bakavuga ko iby'ibiganiro rwose ntacyo bizageraho, ngo niberure barwane bakocorane utsinda undi atsinde, ariko ngo biragaragara yuko imbaraga za gisirikare zerekeza intsinzi kuri M23.